True, it's a boy neo bafethu Skelem, Mr Skelem himself. Mangazi sazongazi intro yami bathu. Yo. Hey, it's been a long time. Yo, kunini ngicina ukwenza lento le. Sanibonani. Ukren. Ngimnandi uThami khambani. Call sharp. Hello. Hello. Dinsa. Next. Okay, ke yabo master ne. Nyagas. Nagas. Ngitho like khuleka nina like nibe free. Anona ama stranger. Ngithola. Yeah. Ama rules ngasaba ngiphethe yonke into. Ama rules antshelana amagama. Awumtsheli ukuthi uhlalaphi, class. Like yonke into yangawe. Awumtsheli like le kungamelanga ecapha awumtsheli ngithola. Yabo. Uyabulisa la ngazosibhoka. Ne. Ngiqale ngobani? Ladies first or boys? Ladies first. Okay. Utlumdumedisa kapa like. Mbulisi wena boy izuba like izuba. Sharp. Hello. Hello. Sharp. Wena. Mnandi file. Kunjani maduthi asibuzani in kanjani? Amagama nani? Ni class. Oh. File. Manje Should obvious know like being at like unga like yabona i-13 ne. Like umbuzi lezi zinto lezi uzozibuza obvious masenibonana ngithola. Hayi manje. file. Mama ngambuza ukuthi ngithola njani yabo ke sisi. Okay, ithi ngizoyendlela mina kuba nje uthi type yawo mshimani. Akena type. Ha. Kuba ubulo dimne. Awuna type. Akena type serious. Akona ka appearance. Hayi. Ejala appearance utlo ibona. Mara like kuna le ntho tse like tse di ratang umshimane tse. Adi your next. I got mshimana bua maka. Fair. The fuck you laughing at, you shouting bastard? Mobe o jwang o sharp. Oh, you got the looks so. No. Oh. Wena? Mina file. Ngithanda uchiko njani? Ngisukume voice. Mina file ntona file ngithanda uchiko ngaphapha ngithola. File ngithanda uchiko relaxile nje ngithola ngazi ngizothi ngizothini yazi. Mara ngithanda uchiko file ugrand relaxile umfishane file umhlophe. Umfishane? Sure umfishane. Why umfishane? Like abafishane file intwana abagrand ngithola abagrand azifuthi as like intwana abafishane bagrand manisho. Ngazi ngitshela kanjani mara. Ma ifake confishane. Ngizothini ndoda kwenzakele ndoda. Okay. Mara sengitshela mina abantu engibathanda abantu abafishane file. Wamudla nzabu. Hey, ngiyamudla. Oh, awunase wena. Okay. Hayi, asahate banana ba batelle. Akithi. Wena umteli Ke mutelele. kakhulu. Mara ke mutelle yes. Trend file ngizothini. Bese i-body what? Body ntwana. Mina ntwana kwasani slender fitness mara hayi le slender lesisipotokile asibone sesipotokile phela khona islender bese kuba khona lesisipotokile le hayi lesa ngisifuni leso ngifuna islender file ngithola isigrand if file na connect islender check ngifit inyana trend ngithola hayi amagirigamba Wena mshimani. Akrat bashman bazidudla. Ke itse ba ke jwang ke. Okay, red flag ngiqala ngawo. Red flag entombazaneni. Chiro Shaikop Chiro Shabu ufere when it comes to must pay me hard like when tonyana kanjalo file Chiri file Chiri boma ukhuluma kakhulu nana yabo ngifostana Bawo nifuna lo thulile lo sidikonyana. siyahenga grand mara hayi phela lo ukuthi manje ngathi manje nayo indoda uma like uma ukhisha ngiyacava vele amajita sihlezi senza ama mistake yabo so kube ngathi manje hayi Ufuna lo mawuthi 1 athi -1 yena. Ngithola ngithanda uTouch futhi Chiro Touch. Sungisi voice lapho uChiro Touch. Ngithola. Sure.
because nami ngitouch ngiyazazi. Okay. Red flag ya hao moshemane. Ke rata moshemane a kutang cave kapa keng. Okay. Ke rata bashemane ba kutang cheese cop. Fair. Kupos uphamisa voice ne. Ke re ha ke rate bashemane ba kutang cheese cop. Ba kutang cave. Moshemane a rata a parang bo mathanda kitchen navi ntho tseo na at least ha di wala but ana respect ya ushap. Yeah. Fidi mina into engayisho Fidi nje mangithola angikho gethu ngiyangithola mara inavi ngiyaligcoka umathanda kitchen nama tikisi ngicugina inavi kuphela ngiyangithola Fidi mina cheese cop ngiyayishaya lapho nalapho mara angazi njengoba thina akayithandi mara mina ngiyayishaya lapho nalapho. So mina ngifuna ukwazi njengoba angithi like akathandi like icave ne cheese cop uzokugundisa ikhathi. Shuthi unayo imali phela washa ugundika uzogundiswa into eoni muza ntona green flag he cala ka wena rata mthasho bang like ke ntho tseo ngithola like tseo di ratang tse Moshemane tseo moshemane a betjang o rata tšhelete ke rata moshemane a betjang ebe ka re wang reka umahosha muswena ufuna ukubeja kantoni hayi uthi uyangimuso kahle futhi mina ufuna ushoko bejayo engathi uyathenga like akafuni umfana ubhejwayo ngoba like mombheja ufile ngathi uyamthenga hawu right ke lo uyangichaza ke uyazithi hawu ukunuka kanzima ke ngapha hawu uyangichaza kuthola echubeka ukuthi biclaring after engileng like wayitsiba wena umtho mbatlanga ke ha ke na experience jalo e kalo le bashemane so ona le ex guy past 3 how sure ke 3 ke sure 3 ex of past say 3 ex yayi ke na yona waphika fast itch hayi bo akina yona obviously umuntu ophika fast like bathu yo wena mina Fidi nginama past bo madam uma usukubithi 5 da yabo uma 5 then unama ex food amnani ngixoxeleni mina ngoba mina ngazi inkinga manje ngimusa athi akathanda umuntu onamanga yabo ukhisharp yethi ngaqamba manga Fidi ex nginayo yabo bomi iwana Fidi ex awutshele labo phansi lawo bayarasa lawo ngithola iwani ex ngithola iwani ex sure okay le mina ngifuna ukwazi le i-difference between i-past ne-ex wena awuntshwetse ka wena then to get ba re ex ke motho go betseng lene ke wena o reng le nna ke dumellana le bona o re past ke ntho o sa go balang le ene past ke then king ex ke o go betseng le ene wena uyavumelana naleyo ukuthi ex lelo alinayo pastor kazala ngithola kuphela ngizane kuphela nje since imjola manje thingini green flag ifere mina ngibuza green flag uyafuna green flag utheko ubhejayo abeja ngibuyela la ngihlala mani kancane qhubeka so your love language no like ayikabi ngiyabuza akinayo akwazi ukungitshela ngithi angeke ukwazi ukungitshela hakina yona idila ke gwakana yo wena ke mhlambe like ofuna ukuzayo mhlambe ngayo ke lento esikhuluma ngayo or akithi mara we ka re ke a utseba so ngitsibela kai like voice how something angazi mina ngazela mara mina ngikwazi awuntsi mhlambe ngizokwazi mase ngikubonile Zwakala ngikwenzela wena
ngiyakubona Angiphulisanga next. hayi awupresanga next sase-right kusasente on uzakabuyela estudent sakho student sakho mahakunyana Umakinyana ngimfile ne. ngithola why Ha ke na lebaka. yo thingsale phansi la sentse a buile le wena o ratang ke eng o ratileng ka yena ona next o ratileng ka yena O bua haholo so. wa mo rate motho a buang haholo Ke ba rata batho ba buang haholo. akaya wena yini ethande ngayo Afile personality yakhe bese yakhe duya ngakhona ngithola mara into engingayithandanga ngaye like ngathi lo cherry lo yabo bona lo cherry laba ngathi abasheshe bakwadi or like nje ayazi futhi nawo amasuthu kanjani vele yabo so vele sinenkani vela sa uthi vele understand yabo awuyazi la kusekhaya lapha emasuthwini lapha akakade ubani ka-Ronald Mutsi Yo, o tla ba strong ne stantlwaele. ya nako aiya second blind date ku-second I don't think ukuthi ngisazonivala ngizoshaya i-open date if uzoba khona what do you think Ha ke tsebe. wena wa e batla Ke a enjoya so. Nna bitla go tla. okay shoot uzoba khona wena mina feeling ngizoba khona vele iyavuma ukuthi usivule yabo sobonana mangabe nje yabo sheshe uyivimbisa sekude ukuthi hey ingozi aphi ngicela uzobavula zobavula full sticks shoba kwadi mntu hayi once yabo e re ke tla o ntsha o mfase kanjani mina la wait don't fetoha ngizocounta until 3 ne until 3 1 until ngibheke wait 1 2 3 bheka nani phela fast akusantsana inano muntu ophaphela Lo ka re ke a mo tseba. ke re jwale no wa bona sombona ke re jwale somtsiba lo Ke a mo tseba. wa tsa lebitso lae Ke mo tseba ka ho mmona every time. phangne o bua holo zula-zulang ne o nsukumisa ama-voice Wa strata o. Yo. Wa strata. Ka re. okay ke ngwa e rata ntho e bonang Sure. wa o kgile Ha ke kgeng. jo ngakhiwa na ngapha okay siyaqeda honestly amatafile muhle ne ya so le ha ke bonga funi ya ngicabanga ukuthi uyadeserve manje Still ke hane. Ke batla etsang? hug Yo. ngoba kuyetsa next hawu bathong and siyajahiswa ma yabona sebafuna ukukhiya ma ngathi akekho yiphi yabo ngiyambona manje ugenile angithi lento engiyibuza ukuthi Hey. waya ngiyayivala La ke kgone jwang ho ja mokgakga ke kgone. La ke kgone ke jwalo. shutha ukho muhle hayi makazi izinto ma mara ayikabi ne mara shutha ukho muhle yes yabo so abafethu ngicela nenzeni bast hakunyana ke at least ke ya kube like nami mangenza ivideo ke like abantu yabo Ba kgahle. eh No batla etsa kgahliso.
Yo, Yabona ngikutshelile ngabotsuke ukuthi bawo no, hayi ukuthi bakahlele. Bangafuna sipost. Makalike awuzi umntana makalike. Mina feel ngijabulile lento engiyibona la ngithola lo mntana muhle feel ngiyangijama feel grand yonke into grand maka esho ukuqhina kwakhe maka kunesomoya maka ngithola bengitshela ukuthi manje ngimbona la ngizoba ngenye indlela hayi ngale ndlela engingayo now Bafethu, stay tuned le bafethu. Please like, subscribe bafethu. Until danko. Skelem.